250 grama kadajfa dodamo 1 kašiku šećera i polako to izmiješamo s tim da ne usitnimo kadajf. Kadajf ćemo da zapečemo na 180 stepeni 10 minuta. U istopljeni maslac dodamo brašno i miješamo neprestano dok brašno ne poprimi zlatnu boju. Zatim dodajemo mlijeko i slatku pavlaku. Mlijeko i slatku pavlaku dodajemo postepeno i miješamo neprestano. Zatim dodajemo šećer i gustin i sve to miješamo dok se smjesa ne zgusne. Kuhamo nekih 5 minuta uz neprestano miješanje. Skuhanu kremu istresemo na kadajf i pečemo dok se ne uhvati korica.